Whakalawhalahi atu, hanei e tau wala tala tutupu galata me awhiawhi nei. Whakamua koe tau le kua ke tau whakaholoanga internet he whakatuwhono kua hoku mai pawa ke toko ue pulotu mai he kautaha A-score i New Zealand ke langotai atu ke kisia koe hane koe tutupu ai e tau le kua nei. Koe A-score koe matakau ni kua langmatai ai ke whakatua e tau whakaholoanga nei whakatuwhono ke tau ua whihonga furu. Mai mana koe ke langmatai atu ai ke whahinga hua mua moe whawhanwhikau ke kisia koe ngoi tau le kua. Ni ko pehe mai ala tōru ke tau whahinga hua whakatuwhono, kua lahi eto he tau mga aho ni kua whamahani e whakaunga i he internete. Whakatutala mo ia e takitaki e whahinga hua mo mai whakawhiwhikau, hangau ia ke tonga hua halo tōru ke lali ke whaitau sianga ke tau le kua nei. E tahapak lai he hakamaha whae, kua lamatai ke he kaunga hua, e train e lau tōru, mo e oa talo tōru kaha ke ngahua mai tau tangata hua whakawhon, na whamama kia ke hai tu puhala kua tonu ke whangahua ke internet. Pia ni mo e tau information e toka e roto he tau files. E dominau sia kua whai training whuki te kaha e kaungahua mo tūri IT. Ke lata mo e whahia he system. Ko pehe mai whoki e tapulotu mai he mtakau nei koe A-score, koe mena ni kua lata whoki ke on ki ai, mo e maam he tu tangata hakua nākai muka e te puhala ke moe internete, hakua kehe hei whoki ni e tau tangata, po ke tau whahi kehe ni kua lamatai atu ke tau whakamang pehe nei. Koe taha mena whoki ke onon ke tau puhala ni kua whakaunga i he tau tangata internet, hakua taha mena whoki ni etua e tau whakamanga. Pehe mai atu tūri, tali he whakatua e internet halo tōru he whakatuwhono kua whaihikianga whoki, ni kua lata ke mai longa, tunga ke tau puhala whakahau tupe, ni kua ki silo tau mahuenga whoki internete, ke whakaonga i whoki he tau tangata ngahua. Mo atu mune ka ke internet banking, manako do tangata ngahua ke mahawhangi hai Kiwi Bank website i mai ka tolu ka hai ke kisia account holo tolu ke whihi tupi not, tau mai ke he peng. Si monga mori, ai mai ke hai do picture ke mahawhangi, ai mune ka hai kua mai ke ni ka hai do tangata ngahua. Suka do puhala ngahua whuki ni ne whakaonga he tau ke system ne le whila kilunga tau likua. Koe whahe tapu nei ni kua mai ke moa e tau le kua mai whakatutala e mai tau matakau ke he kehi niwe, mai whawhi niwe ke whailang matayanga, kai ono whalahi halo tūri ki mua he talahau me tuturi. Mai mo nei, kua plahi ni ka hai whaonga ke internet. Si ke mea ni ka ke whakatolo mai ki mua e mitaki mo e ngahua mitaki tō mahos. Ape ke lata mo e dau whawhanang he tō whikau hai mai whaka internet. Lei maha ke e whakaonga internet e mene, so koe tau plan hei ke wamna ki kei, ke whawhana polu whonga hua ke mua taha training, po ke whawhana mai taha whonga hua mai overseas ke ngahua uloa whoki. Kai niti lahi po ki hai ke train e tō tangata ngahua. Mo e whakalaulahi po ki hai tō pohana ngahua internet. Koe whalu matanga hua whoki he whahinga hua moa mai whakawhanwhikau ni kua lali ai ke whakaholo ki mua e tau puhala pa ke tau whakahoang he internet mo e tau ngahua moa mai whakawhanwhikau. Koe tuku ai e tau kawe fiber optic cable ne kua kamata i ke tau kamole si kua holomita ke tau ngahua i halo tōru pia whoki me tau whakaholoanga ke lata mo e tau telefoni o ta whano. Ko ose te fiber he install ke whahetong he motu. Tamata mai kei misi, panu kita motong, amaseli, wa ia si hoki haku. Ka ela whakaonga ia, ke rata moe tangata he tau kaina. Lahi ngai ngahua ne tai, moe ai mune ko kamata whuki te ke whahidu ke lau, ke tuku e fiber, ai mune hoko te ki tui ai mune. So ko e muna ki anga motulu ki hoko ki muta lau. Ko e loa ne he fiber motulu ka tuku, ke maho nei. Ka e ono whuki ni ke tuku ke hoko ki kepa moriku e whaipa motu. Lai ngai ngō ne tai, tō mai ke leia ke whangahua e whaipa. Pai tō muna ki anga whoki ke hake me ta harang matai ke tuta ke tō whaipa. Tō mai ke mea modulu ke whakaonga nata me tō kaina titu ko tahe tō mangi tua. Tōru e site modulu e mene whakamui. Kai misi ne whakamui whakamua. Makapu
I sekana. Ma kif hai mo nei ko mui fu ke de site I avase I kaho. Ke la ta mo tonga avase. Ia hoko ki ha kupe do fulum ka. Ke mek lo ngati ko nge do mo palfun ke pai tong he mut. Koe mahina o ke topa ke mata hiku tau nei he tau hau mea ne ku fofua I tō mau pōpo mai ke whakangahua e whakaonganga he tau fibre optic cable nei ke whakahori mo tō pahala maua mo e whakawhani whekau he motu. Koe whakaholoanga sa moge si hake tō whahingahua fuafua matangi he motu ngahua uloa mo fitu e whahingahua ke mai ke fuafua matangi fuafua e tau mafuike pihia ke tau peo torotua kwa lahe ngahua he whakatuwhanu ki ai. Mai whakaleo fua ke manako halo tōru ke whakatū mau e tau tangata tohi tala. Ke tohi tau tala hanga au ia ke hiki ki anga matangi. Mo tau le kua tupu whakaofo. Pehe takitaki e whahinga hua ko lango maui tu mua semi-seo-seo. Koe taha nei he tau ngahua ko whamahinu whakatu whanua Samoa ke tau se haa koe tau le kua mai he hiki ki anga he matangi. Mua atu he osi ai masimaskalei he tau uaif mahiva ni lau ia Samoa ke he peo tolotua. Koe whahinga hua fuafua matangi, tahe langa hua halu tōru, ke fuafua e tō mafueke mo e tau peo tolotua, pe he fuake ia nei, lahi mitake he tō masin fuau, ko mō ai whahinga hua, ha koe mai ke fuafua e mafueke pia ke mga hoka tō ai, mo mitakavi, mo whihe malolo he mafueke, spia fuake koe mai ke mō mawhisi, nā kei whakatali atu ke tahamata pato o whisi, Hawaii tunga whamahani, sipi he anoa anga koe amanaki, nā kei ke mōa e taha peo tolotua. Koe tau whakaholoanga nei o tatai foki mo niwe ha kua whai whakaholoanga ke mai ke niwe ke whiwhiri ke whai whailoanga koe tahe mawhueke ha Pasifika si mai ke tangata hua ke whiwhiri koe whailoanga kua manaki e taha peo tolotua po ke whailoanga kua kisikisi mo mai longa he whahe fufuang matangi kai nā kai whailoa ke tau tangata. Koe tau hiki anga nei kua tuku atu ke whala ta motu ke whakaholo ni he motu e tau ngahua mo e tau masini ke lang matai e tau ngahua nei kai nā kai tua ke he ofisa I Hawaii. Koe tau palatala nei, mai ia mana ai nui I apia. Ne kau whalatahai e te maanga kumatalum ha kupu ke lata moe whanofo he aku fō, mai I Kalesia Kirisiano hamtalau ke hautapu e kua male atu. Ko nuka tau vivihi ne kua talia ia e uyanga ke wākia nei hana, talihiriu mai e ke he motu, he use te whakakuanga ke he aonga pulotu I Knox I Otago. Koe hana ko tofanga whakapā ke maanga ko vaia ke tau uaf me valu, mo kua osi tua e lima tau he ngahua ia whiwhekau ke Kalesia vaia. Kua lahi whiawhia hana moe mangwhawa hako mai ke talia e ole he Kalesia hamtalau. Ke tau whakamatalanga kua whakakisi manau te whoki e tau matakainanga mo he tau mangwhawa mo he tau e Kalesia. Ke he tuanga he matua kwako ke leweki atu ke hana fuifui mamoe. Ke mōai e munuina auloa. Kua lahi whoke e tau tamatama, mo e li whakamana atu e mahuinga he tau matu takianga, he tau maanga ne ua, tali mai he hoko mai anga he talamitaki, ka mata mai mtalau, mo e tau tupuna hawhinione. Ne matu taki atu e whakaroanga he ose e tau puakianga, ke whaitunga mai taha kainga lue, koe tau talahauanga whoki ke whiwianga, he maanga ke toka lotu e tau whiwhiawhia, ke matahiko he mahina nei, haka manako ke tātānaki ke tau koloa mo tau siaki e aholahi nei. Tokalonga lau tōle te tangata ni ko hoko atu, wai nā whafuki ki kisia kua whakamōre aho ni kua lewe mau manaki ki ai. Walahe mahu me long tō kai ke ngisio estu tangata, mo e amanaki ni ke mnui ne ko tō whanga, he ako fō, he maanga, mo e tō ono muang ki mua, ke lātu me e Kalesia hamutalau. Koe tau whiua fusika whetoko, koe Black Hearts ne ko whakatokataka, he whahinga hua whenonga whaewa, koe nā kei whakahokua e tō whiua, halau tōlu ni kua fusika mai tō posi, ke hawhaium ka kano ni ha kua nā kei tū hanghang hitaki, e tō whupuang matangi me loka e tahi. Pesa ia kua whakatumau ni e tō whakaholoanga halau tōlu ni kua fusika mai tō waka, mai tō kua ufu mawalu tangata kua watu ki moana, ke latun paleko ke moa ika kua mua te lahi. Tiko lau tōlu ni kua moa e tō ika ni kua mua te mamafa, ke fufuate tau ika ke moana hokolo, ne moa e vese vihi, mga tongia, tahe ika hakula walupoini tahe kilo. Ke lātum tau ika ni kua fusi mai he tau waka, koe balu si kawa walupoini wale kilo, moa he matotai ni kua Andre Siohani. Koe ia ni moa pale pale he tau ika ni mua te mamafa, koe matotai ni kua Langa Lavini. Koe aho ni awhi ni kua lokauka e tahi moa e tau ika, halu tau ni kua watu he tau posi, koe paala ni ko mua te mamafa moa he tangata ni hingoa ko John Clearwater, hong fu maoni poini hive kilo.
Koe tau ika kehe ni mua te mamafa mowai e Clinton Hannah e utu 8.7 kilo. Ko ia ni moe katoa tohe tau ika ni ko mua te mamafa ko Gavin Davis, tahe wahakula ue paala me tahe tuna 3.2 kilo he katoa toa. Koe aho nei mowai e taha paala 3.5 kilo he matatahe ni ko Brendan Paki. Wa ika kehe ni ko mua te mamafa koe utu 5.2 kilo ha Clinton Hannah. Koe tau ika katoa toa ni mowai e Brett Henderson tahe utu mai fitu paala katoa toa koe 5.1 kilo. Ke he tau whiua he tau waka i ni awhi ko BJ Rex ni mowai e wahakula 2.7 kilo. Mowai e tau mawhaifuhi niu e utu fitu kilo. Ke lata me katoa toa he tau ika mowai e BJ e pale ke lata me tau ua e wahakula 2.7 kilo katoa toa. Se koe aho nei foki ni mowai he fuata toa se ko William Pasisi e haku 3.4 e kilo. Kai mowai e tau mawhaifuhi niu e pale ke lata me utu hongfu mataha 1 kilo. Ka koe pale mai tau ika nui kua mua te mamafa katoa toa mowai e William Pasisi. Tō whakatumau ni alutolu ne whakatoka tau whiua ke kisi atua ke tau fuafang matangi kai talhau me alutolu amana ke whakatoa toa tau whiua ke tau waka moe whakausia e tau whetoko ke lata i me tau posi ke aluto pungpungi to mai ke whakahokua e tufa anga tau pale katoa toa ke awhiawhi atuloto tō tuk whenonga tō alutolu e hok mai papuaki ke lata me tau whiua nei. Hane whai holo ki mua e tau whiua ni te polo he motu mai anono atu fuki tō lahi makaukau alutolu e tau atu hau tupuhake. Koe toko tōlu ni e mtakau ke he tau whanau ki ke lata mai tau nei mai ki sia e whiua whakahiku alutolu ni whakahoko ai ke he uki o ki whahatapu e kua male atu ne kua whiau kai te malolo ha aliutu me mtakau ha kupu. Lahi fufuala ke mamata atu ke he tau whanau me iloilo alutolu ke tau whiua kai vihu e te malolo he tau mtakau ne ua ki sia la ia ke he kuata whakahiku he whiua kua matoho e weha he tau ola moa i he mtakau ha kupu hongfu mawhite ola kai hongfu mawha he mtakau ha aliutu. Koe taha whiua fuki he mtakau tuapa primary me ha kupu stars ne vihu ai taki fitu e ola. Ka koe tau whiua he tau mtakau lalahi ne kua pelea ke whahe tau pamali ke he whiau ahu ua e toko ai ha kupu taha mo classics Rebels mo wai ha kupu ua fuma ue ola kai whang fuma hiva he mtakau he Rebels. A whiawhia hatu lot ni whetoko e mtakau ha aliutu me mtakau humtalau koe tau ola tonu fuma ua ha aliutu kai hong fuma taha ni humtalau. Koe ha whaiumu ne kua ki setu whetoko mai he mtakau taha me ua ha kupu limu fuma taha e ola he mtakau taha kai fitu ni he mtakau ke uaki. Koe whiua ha humtalau mo classic Flames hive ola humtalau mo limu fuma ua he mtakau he Flames. Koe whiua ha classic Flames me mtakau ha tuapa ni mo e classics ua fuma hive ola kai ua fuma taha tuapa. Koe toko fite mtakau he fufuta he tangata lalahi me longa ngai e te whiua ni toi kai nā kai la mahinu mai kuhai ni kua takitaki te whiua ke mga honei. Pese ia kua lahi fuke whakau he kumisi ngahua ke loi tōru ni kua fuake te mga home la matai ke lewe ke atu ki te mtakau mai referee ai fuke te whiua ke lata moi tau nei. Koe tau whiua lakapi amo ni kua whakahoko ai ke aho whaiumu mai toko hongfu matahe mtakau ni kua whatako ki ai. Ni ka mata i tau whiua he aho mai tau whiua mai he aonga tau whanau i ki ni kua whakatoka he tamamana. Lahi fulfuala he tau whiua ia halau tōru kua whakakisa he tau whanau e makaka halau tōru ki tau whiua spot ni kua pele ai e tau mtakau la whilafi tau whanau whiwhini mai tau whanau tāne. Nā kai mahino ko hai e mtakau ni kautū kai nā walahi e tau matua ni kua hoku atu ke kiskis ki ai. Kua matutaki atu te whiua ke pale la mo e te pele he tau tangata tāne. Kua whiua he open men's toko ono e mtakau ni kua vevehe ai ke ua e veveheanga. Ke veveheanga whakapā ko e mtakau ha Avasele ha kupu mo Southern Marlins. Ke veveheanga ke uaki ko alufi tuapa mo Tamakautonga. Kua whiua he tau mtakau lafi te whiwhini me tau tāne toko lime mtakau halau tōru ko e tau mtakau ni kua hoku atu ke tau whetoko ke aho ko alufi tuapa ha kupu liku mo Huli Rebels. Ke tau whiua whainolo ke tau whiua he tau tangatane, whioka e tau maloloa ha Avasele mo tuapa, lahi e vihu kai whakausi ni koe matakau ha Avasele mo wai ue ola kai taha ni ha tuapa. Kautua Avasele mai whiua he tau tangane tu ua e tuapa mai tūturu e matakau he Southern Marlins.
ke he tau whainolo he mtakau la filafi, kwa lahi foke vihu he mtakau ha alofi mo tuapa. Hoko ke mga hoko osi tula, taki ue ala he mtakau, mai matutaki atu ai e te whewa ke sudden death drop-off, si mo wani I alofi tahe ala. Ka mina ia kua kautuni e mtakau ha alofi, tu ue mtakau ha tuapa, mai tu tolu e mtakau ha kupu. Ko lau tolu foke te whanau ne kua whetoko ai ke te whewa ke ha whaiumu, ka mai ke whiwhiri mai foki ke hukuia niue ke te whewa spin, ka whakamtapatu ai ki niue he mahina ha ke topa he tau nei. Whakakatoa toa menea e tau wala tālu tutupu ka lāta mea whiwhinei, a mana ki foki ke lidiu whilawea pehenei foki ke awhiawhia hatu loto. Nona wha moe muni ne pō.